Mama yake na mama, mama yake na mama. Darumirira dare fire, dare banga after banga in East Africa, bro. Kade yakora indirimbo na Kiba. Uhora uhagaye na Diamond Platinum, igikuba kiracitse. East Africa rahiye ndakurahiye. Umuhanzi ngabo Shari wamenyekanye nka Kade yakora indirimbo na Kiba nyuma yo kwifatanya na The Ben bakora indirimbo bise Sikosa. Nubwa mbere Kade akora indirimbo n'uyu muhanzi uri mu banyabigwi bakomeye mu gihugu cya Tanzania uhoranganye na Diamond Platinum. Inyarwanda yahawe amakuru avuga ko muri Kanama 2024 Kade yemeranyije na Kiba ikorwa ry'iyi ndirimbo kugeza ubwo amusanze muri Tanzania kugira ngo bayikorane. Kuri ubu rero Kade yashyize hanze amashusho ari kumwe n'uyu muhanzi arenzaho amagambo agira ati nahuye n'umwami Kiba, mwitegure turi muri 2025. Aya makuru agiye hanze nyuma y'iminsi mike uyu muhanzi ateguje indirimbo nshyashya mu gihe kitarambiranye, ari nako yishimira umusaruro w'indirimbo ebyiri zamuhiriye cyane zirimo Sikosa yakoranye na Element L ndetse na Tiger B. The Ben imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 8 ku rubuga rwa YouTube, ndetse na Jigumira yahuriyemo na Philipita na Chris Easy imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube. Saleh Kiba uzwi nka Kiba yavutse mu 1986 tariki 29 Ugushyingo. Umusaza mukuru kabisa, respect. Ari mu bahanzi bakomeye muri Tanzania ndetse muri Afrika muri rusange, akaba n'umwanditsi w'indirimbo ndetse azwi na benshi kubera ihangana rye na Diamond Platinum kuva yatangira umuziki kugeza n'uyu munsi. Afatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Niwe washinze inzu ifasha abahanzi mu bya muzika ya King Music Label, ndetse aherutse gushinga ibitangazamakuru yahurije muri sosiyete yiswe Crown Media Group. Umwibuke mu ndirimbo zirimo nka Mwana, irimo nka Aje, irimo nka Cheke Chaka Chekutua, Cinderella na Kishimilembo, Usiniseme, Dushilele, Single Boy yakoranye na JD, Mapenzi ya Nalan Dunia, Mahaba, Mama yakoranye na Ivoni Chaka Chaka ariko kandi amaze gukorana indirimbo n'abarimo Patchworking, South Soul, Mario, Nyashiki, Calligraphy Jones, Sarikodi ndetse n'abandi benshi cyane. Mwitegure banga after banga, n'abahanzi bakomeye cyane ni ba hitmaker tuzi, yaba Kiba wo muri Tanzania, yaba Kade Papa Gigi, umuhungu cyane uzwiho kurekura imiriro. Harahiye East Africa irafashwe, Afrika irafashwe. Abanyanigeria mushake yo muhungira. N'amashusho amaze kugaragara yagaragajwe na Kade ndetse na Kiba barimo kugenda rwose bahana cheers, berekana ko bashyikiranye, berekana ko bagiye gukora ikintu kitigeze gikorwa hano muri East Africa. Let's wait. Ndi turatsinze wawe, reka tugaruke.